tu perkhalam yang ini beduk busuk. West KHASI District Administration kala Pynlong ya ke Rashtriya Poshan Pakhwada aja apusan lani ke National Nutrition Fortnight ha MCH Hospital Nongstoiñ. Halo ke pangpedeng popularization of the beneficiary module in the Poshan tracker. Uba HK Thaba uba day u ADC jong ke West KHASI District ulalong ukongsan hagdi kesngi hagba ula kintu ya kilong yang long sem bakin kiar na kijing bam balasong lupa ke kiat bat duma hagapo badang armet daga banjur ya kajing kongsan ban bam kijing bam taimet kenang banla banile persya e kajing bom he bom san pura ki khelong kena agane ke program la don langru kajing pensyai sepang adhar kajing register ki birth certificate ba kajing pendapat ba halo ke Poshan tracker na ke benta ki nong yo jing mentoi la penkup buromru ya ki nong tre anganwadi ba ya ki BCOs bat sangut ki nong yo mentoi ki la yo pediang ru ya ki birth certificate Kibatan kam kibante ya kami kapal jangkuna macam kipriu. Kabalan saya katanya kata nutrients kabali kata protein, carbohydrates, fats, mineral, batka, nutritionist ila pakai manage kita ki nutrients bang ini mungkin lagi jimbang plastik dalam chips, kimia itu kita menjadi chemicals bang ikat ki preservative ini chemicals kita yang kuat kia jago priu bang. Project Empathy bat ke Assam Rifles Public Schools ani ARPS